Jesi li dobro? Jesam. Jesi sigurna? Mislim, mogu te odvesti u bolnicu, jedna je tu blizu. Ti si Španjolac? Da. Baš sam bila u Madridu. Kakav je Madrid? Prekrasan. Kao i ti. Mogu te pratiti, znaš. Mislim, ako se osjećaš dobro. Dobro sam. Nije problem, zbilja. Moram ići. Ali, čekaj, jesi li dobro? Idemo ići, ja sam Tomas, a ti? Ko ste vi? Ja sam Herman Catillo, ovo je moja kuća. Violetin otac, zar ne? Da. Ko ste vi? Zapravo sam trebala doći odavno i preuzeti Violetin život u svoje ruke. Odličan. Sviđa mi se stav, ja sam za taj posao, ne tražite dalje. Ali znajte da prije nego donesem odluku, moram razgovarati i s drugim učiteljima. Ha? Pa niste li vi iz agencije, kandidat za posao učiteljice? Gospodine, ne možemo naći Violetu, a vrtlar ju je vidio da izlazi iz kuće. Olga, uzmi joj podatke, molim te. Da. A tko ste vi? Snimljeni materijali! Što to radiš? Umjetno dizanje! Okej. Za ovo si ti kriva! Kami! A gdje su nestali mir i ljubav? Pokazat ću ti mir i ljubav nakon što ti razbijem glavu! Što se događa? Ne znam. Ona nije normalna, nju pitajte. Nasiljem se ništa ne može riješiti. Mogu vam objasniti. Ne diraj me. Ona je zalila sok po kompjuteru i tako uništila muzički projekt koji radimo za Pabla. Ma joj, pa samo par kapi se prolilo. I nije bilo namjerno. Sve što ti radiš je namjerno. Svatko je nevin dok dokazi ne pokažu suprotno. Molim vas, Gregorio, ne dajte se zavesti od nekog jeftinijeg od jedne lipe! Koji ti problem imaš sa mnom? Zašto si tako zla i nepravedna? Nisam ja kriva što sam preljepa i pametna. Biti ja nije lako. O, molim te, razbila si glupost metar. Ja idem, bok. Nismo još završili. Gotovo je. Prošlo je. Ne razumijem zašto me ne vole. Nije mi jasno. Mene možeš poštedjeti glume, Ludmila. Oboje smo iz istog kalupa. Slušajte me. Znam da samo radite svoj posao, dečki, ali ste pogriješili što se mene tiče. Se počne, pa stane, pa počne, pa stane, pa opet počne. Pozdrav svim jedinicama. Traži se maloljetnica koja je pobjegla od kuće. Ravne kose, mršave građe. Zadnje viđena u kratkim hlačama s cvjetnim uzorkom. Sivorozoj majici, džins, prsluku i smeđim čizmama. Hej, dečki, evo je, tamo je, to je ta djevojka, ona koju traže preko radija, evo je tamo, evo je, ona koja je pobjegla od kuće, pogledajte tamo, kladni se da je to ona, to je ta djevojka koju zovu Violeta, ja vam kažem. Možeš li, molim te, zašutiti na sekundu? Da, dobro. Ime maloljetnice je Violeta. Vidite, što je? Zašto me gledate tako? Idemo je pronaći. Hajde, uz ovu kišu i sve, vi ćete biti heroji. Gdje ste ju zatočili? Medalje za hrabrost. Šta znate o njoj? Jesam je zatočio? Vi to ozbiljno pitate? A upravo je prošla kraj nas, zar Pa ne? kako ste znali njezino ime prije nego su ga rekli preko radija? A dušica, pa ne može tako bježati od kuće. Šudi me da nije prije pobjegla. Oprostite? Pa pošto ste rekli da se posvađala s ocem, obično mladi, mislim... Pa znate kakva su djeca u toj dobi? Da, a njezina majka? Ne, majka je umrla. O, moja sućut. Ima li nekog od obitelji kome se možete obratiti? Njezin djed Non je vrlo zaposlen. A s majčine strane? Ne. Njezina majka nije imala nikoga. A nije? Ne. Olga, molim te, zbilja mi treba zeleni čaj. Lice mi je toliko zategnuto da mi ni blato dovedeno direktno iz Nila ne bi uspjelo pomoći. Mislim, ova mala, molim vas, pobjegne, a ja organiziram najbolju zabavu. O, a tko ste vi? Ona je kandidat za novu učiteljicu. Drago mi je. Zdravo, ali vi niste ono što tražimo, pa se možete poštedjeti muke i jednostavno otići. Žeć, gdje si? U kuhinji, dragi brate. Okej, pa... Odite vidjeti što vas treba. Draga, što ti je? Možda ima kakvih vijesti o Violeti. Ova je pametna. Hvala, draga. Takva vam je ona.